Айтикин Нюрбатагы урбаны юркин жетигарахылына республикетинне улус каханаларыттан үбіленен кейін билинги кемге эппеттир оборудованиянан толорық атчылына. Бу кейін республикага бесегер кирстен үлетін сағалата. Бұл ұғындырына сәргете тоғалақ продукттары, приложениялары, оңырылдыру программа оңыртырғы бейманна тоғынақ бөттен ұлақан әрелләқ бит. Оны таманлық бұғылға әме бейгі республика халдаты көмөтүнөн федеральный проект кирен турабыт оголор бутугар образовательный IT купахтак бутманна отуттан такка отучча миллион уммала федеральный биттен оны тебебит ориону биттекте хам бут оны республика биттен Нюрболуга аспыт сылга угугиринге маңнайгы цифровой район болбута казбиддине хедекке түрген интернет сетиме колбомбута. Бу IT кин халытыгар улахан солталак болла. Мартаханан Ростелеком терилте бу кин үлетигер диен 1 мегабит түргеннек босқа интернет колбон берди. Бирген кая багарына хедектен бу IT-га Әтчілер бәйдерін идеяларын сағалан, бұ кейінге кәлін көмі ұлан, чөчуен, саңа-сағақтары арайарқықтан ұқтыра. Концентрация таких учебных, дополнительных образовательных учреждений, как IT-куб, да, или наш IT-центр, они будут давать возможность интегрироваться в общую сеть IT-парка Якутска. То есть ребята будут работать удаленно, продавать продукцию по всему миру, но зарплату получать здесь, в Нюрбе, и налоги оставлять здесь. По типу, вот как в Якутске у нас происходит. Поэтому такая сетка будет по всей республике, и мы надеемся, что в этой отрасли к 2030 году будет работать 10 тысяч человек. Нюрбойчата арас мобильный сыгырылыр оңыруынан манытаханан арас проекторынан жарықтан мұта балайеме болла. IT кинарылы тыгарығал жыттарға VR технологиянан оғылы бұт сыгыры деймі версиятын көрдірділер. Ок, балаган. Балаган келді. Балаган келді. Көмілік тұрар бана. Урукко ахақалар олар бұсиддерін оны қадда бұлттан алтан олар бұт тоқтарын VR-ны көрдірі бұт, оны разработка қылақ бұт. Так бикине версия болан пока кырдык тоқта, нюанстарда. Так оңғалла жар ден. Министр Анатолий Семенов бәйтіне тетігер Нюрболуғығыр IT-ге ұладиритчат әлбәғін бәрейтәті. Манытахынан улуыз бұ әйгеға сөптөк қадырдар білімдерге бәйтін қылатын келдерер қықтағын тоғылаута. Манны белілен тұрар саңағылы бұд IT-кин төхі күз болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақа телевидениеті, Нюрба.